I da probamo sad od 0 do 100 da vidimo, nadam se da nema neko gore ugljučenje. Druga je kratka dosta, ali... Koliko dobro motor ubrzava, ljudi, šta je ovo? Nevera, vrate, bukvalno. Morat ću cima Miloša, vrate, da se menjamo negdje malo. Ako mi se ne bude svidio moj XSR nešto, da se menjamo, da vozimo. Koliko se lijepo motor vozi, vrate. Ajde, idemo ovdje u krivinu. Brate, 4 cilindra, evo ti 4 cilindra, još 80 u petu, malo se nasloniš lagano na korman, on sam pada u krivinu, vrate. Tako da, baš se lijepo vozi, vrate. Iskreno, Z900, možda je čak i podcijenjen malo motor, mada i nemam pojma. I snage ima koliko hoćeš.